Namun Satkerti lo ke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Om Swastiastu. Penyuluh Basa Bali Kecamatan Tampak Siring ring sejeroning ngamung ayahan pinakep penyuluh Basa Bali ngelaksanayang mekudang-kudang parikrama seletunggil nyane nuntun alit-alit ring sejeroning melajah metembang. Alit-alit sane nyarengin ingi punika mawet saking desa Amongan Soang-soang. Parikrama puniki metetujon ngelestariang basa aksara miwah sastra Bali taler ngelimbakang Dharma Gita ngawit saking alit mangdane para alit-alit miwah yawana Bali medue keweruhan ring Dharma Gita mangda presida keangin ring kauripani kawekas. Sigra ratu Yosan ring punika taler ngemargiang meulat-ulatan silih tunggilnya nih melajah ngulat tipat mangdane Yowana Bali presida nguningayang mekudang-kudang tipat sane keangen ring upekaryanya sane wenten ring Bali. Belarapan mekudang-kudang parikramo sane kelaksana yang oleh penyuluh Basa Bali dumogi presida ngajegang budaya Bali taler ngelengang kramo Bali mangda presida medue rasa banggi ring warisan budaya Bali manut tetujon sang meraga wisesa nangun Satkerti lo ke Bali. Om Santi 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 Om.